Takhamuti bosomabhizinisi balimi kanye nalabanye abanikati bempahla leyahlukene kwaZulu Natal babala monakalo lowendiwe nguletikhukhula. Linyendi litama ukutfola indlela yokubuyela esimeni lesitayelekile. Ngemva kokuthi emakhaya kanye namabhizinisi abo ashabalala ngetikhukhula letihlasele. Umnotho wakwaZulu Natal ubevela ukhasa ngemadvolo ngenxa ye-COVID-19 nekuvuka kwetibhelu ngenyanga yakholwane kanye nebugebengu lobendiwe ngokuhlasela esikhumuleni semikhumbi ngokusebenzisa tindlela tobuchwepheshe. Nyalo lo monakalo lolelifengu letikhukhula kulesifundza umise emabhizinisi lamanyendi. Ingabe lona monakalo ungadala ukuthi lizinga lebantfu labangasebenzi linyuke kunjengoba lisetulu kunginyalo. Any impact in our GDP which is caused by lack of productivity, which may be 1 day, 2 days, 1 week. If you don't produce in any business for a day, you lose money. Umphathi we-South African Insurance Zanele Kika utintsekile bosomabhizinisi kanye netakhamuti talesifundza kutsi tinkampani temishwalensi titawukhokhelwa tonke ticelo letifakiwe. Almost 5 years ago, there was the same event in KZN where there were severe floods. I think they occurred around November. So this has already been built into the policies. Kwanyalo umkhakha wetekulima uthikamete kakhulu ngaletibhelu ngenyanga yakholwane kanye nalokuhlasela lobendiwe esikhumulweni semikhumbi ngeminyaka londlulile. Lemboni iphepela kakhulu ekufaka inganye nasekukhipheni impahla nalokunye ngesikhumulo semikhumbi saseThekwini. Ngalokuvalwa kwemigwaqo lebheke esikhumulweni semikhumbi, lo mkhakha ubukana nokuhamba kancane kweluphakelo kweticelo lokhu kuthikameta imali lengenako. The impact really, if you look at it sort of in sections, the N3 main highway was closed for a bit on Monday because of mudslides, but that's all open up now. Letikhukhula timoshe emigwaqo esikhumulweni semikhumbi eThekwini netitsha kanye nalapho kugcinwa khona impahla. Lokho lokuholela ekutheni tikampani letikhulu temafutsa timise kusebenta kwato.